Ngumbau Situ. Musaisia otondo isi chathini ndivi na ndi chumwa kithelu na kwathite kana muthananu omundi chithana kengi muthukumi wa Ngai ula thukumite kwa miaka mingi kuthengesia malondu ma Ngai vakuvi na mumbi wake na ndi isani ya vikatu ende kuigwa ukiwa wake na ende na kututhuthia undu tona kuikala vakuvi na mumbi witu na ndi masito makwa nitwa Veronica Siombua ndio thoche tutambani imwe ngina mwiso wa kilungu kitu nikiwa na watu atende ni wa mitandao ya mikumukanilie Facebook tukateta Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi_TV. Wengine watu umetumani mkuvikwa namba ya ile 395 na ndi tumani usungu yani manavyo ndindevi na ndi na udhocha tutambani mwe ngina mwiso wa kilungu kito. Mwani tutikalibu wengine ni wa kilungu changu Ngumbau Situ. Asante Veronica. Chimwa kidhelu ndo atwele ile yolua ukiwa waku yana kwa kuundwa meisi musie ndo alikilo dumane. Na kwate kana asiaise maitu mavingu kiekele na metho na muthenya wa mundi nienda umano na kutwika witia wia ni wesene na ithe wa kiveva ula ingi wa mwesita bishop lai kana pastor lai uthenge tiando ingi muno byo bakubi na mumbi wo akatabanya ndimbingi akabanda makanisa kundu kwingi otondo wa wikite wiwa hata wiwa yulu wa kiveva ni muvea kwa Ngai nondu wa kwitha tutona kuthukuma bakubi kwa bakubi na muthukumi wa Ngai. Muthukumi wa Ngai ni twamanya no ibinda ya saa twamanya ni twasita mwaka wa 80 na ile na kume bindane yeu ende twaende yona kuya na twikanisa ni umwe na kuka kubikia ende kuthukuma ndini wa uthukumi wa Jesus Celebration Center ndani JCC na twathukuma imwe matuko maingi pastor wakwa na kwa nemo tumea wa kendikoni na indi later na twika pastor na ke pastor wakwa munene senior pastor andi twaenda niyo Ngai aende na utongela o mwanya wo thukumi na ndini wa myaka isiyo nthe tuthukumite nitwithite na kukwatania kuseo niwithite Mutongoi museo wa binya kwakwa na kwa nina tambuie kana Ngai mumwitite atethie wia munene ina na kwata mwanya ndini wa uthukumi wa kusupport wa ukwata na binya maundu manama kihuduma ambao ni matutethetie koko bika batu bikete omunthi kou ni wathimo munene kwakwa ekakutabania obo kwitha na ungameiye maundu maingi mala matonya utuma maono ala Ngai wa munengete matonya kwitha umunthi meme aneu usiniguo sindi munene ya wow. Na ndini wa huduma ya kuinise kana kila mutavanya kana kila mundu onthe yitishwe na Ngai veandu ala Ngai withaetete ndini wa huduma ya Ngai au nengete mithinzi waiva ila sitawa gift of Holy Spirit ni mutavania wobo ni muinjilisti museo nende toko na makrusedi na kutavania kwa nduani ni mwalimu museo wa ndeto indi general pastoral care kusuve ando mangai nikinengo Ngai unengete nondo Ngai ata unengete umumo na ata unengete beba mutheu jini wia webinya muno lakini kwa ninona we wia unenga kwiwa ndeane wa muno ila nona andu angi namo matetheka kwiwa indeto ni mubangi museo ni kinengo ja ubanga maundu makekewa makeanea ina yuwa kombaini nengo ici cionthe urire huduma ni wetha we museo na indi matukwa no kwithia muno mituo kanisani ina makulio ukethia kuma kula kwi dressing kuma kula mundu kuthi kanisani abwa tita ibinda tenela mwaitu ona kutwika ibinda yuma maate ya mekala tondo ibinda ya miao ya mose wethia mwaitu medime obete kitamba kanisani mwaitu ona iti kanisani no nginathi na leso na thekite ngwe tutete ndia kebweka na imuthena ni wo mundu nukwithia ona to my lead praise and worship mekito mibuto angimabwao shagi ethendo na kwasi utona kwasi hata yulua mituo ya andu muthenya omundi na kanisa mituo ya andu
nebinda kusema kweli yaile kuvinduka nundu mwikile wangwa ni reflection ya undu thayu wako bwana na ijapo mabinda nimeuvinduka ijapo kwina mikile ya ngwa ya mithemba nyumba ya Ngai ni nyumba ya Ngai na yelo ne wandai ailaje yailite yue tumaito nakuka kanisa ni mekiengwa ila twasi half naked nondo mundu ni muthei ndekite ngwa nesa yu kanisa ni kwe atumea aithe andu aima na ni nthoni kuka kanisa ni ute yikite ngwa nzeo na ute kwikite nesa ndeto ya Biblia ya sia modest dressing kwitha wina kwikia ngwa kikamba yake kwema wikite nesa kwa hiyo vandu va mwitu aso kana kibetikicha angania kwibwika nesa ukethia Yesu ni woso tayo ina ndo maina kwazeka na ndo na luluti cha kanisa ya wandu wainge kwa au memengo kwa kanisa lakini mevo mokito manda ibeti juo kabwibwite ngwa na yuza kwithia wa manenga attention ndamba theukie yuko uni violate kwitha na mutuo museo na ebindano na yatene kwa bikono mundu muka ni wandaia ina mundu muka itha agwikite mwe wake nundu mwe wake we magnet ya mukusiando ukethia ni wetha mundu wandaia kanisa ni bandu bala pa mwiso pa luchandu pau kanisa ni bandu ba kwa kando yuko woni wako anikana ne twailo bundisia siana mituo miseo tumaito mituo miseo na kumata ndeto ne ya Ngai angimeka unundu wako lea kumanya nundu wako lea kutabwa lakini tibandu baitwa achungaji kuoya ina kuoyo kethia ne malungala nesa yes ni kulyo itha kana andu ingi withia mateo mana muno muiko ukuyana Biblia ya sia hata kana kuyana na umanyula wina vuo na undunga yukunena sia ya sia hata yulua kuikanisa ni mundu muka ekite mubuto kana ngwa sia mundume ni uthuku mundu muka kuthi kutonelele kaloni ekite mubuto twasi ebindane yeyo mundi kwena tukweta liberalism yani kwetha na utonyi kana wendi wa kwetha matona kuenda kanisani lakini butene wai wenda wiki ongwa ya yoka nzeo na ndisi twaile kwa siata lakini nuseo mundu mukake kia ngwa sia kiuka na okambe wangaia yoka abwanesa na indi etha enda kwikiwa mubuto kwiko maundu withia niweka ya smart ndi kuonania mwe wake na kawaida ila nzeo ni kwikia the feminine clothes nisio sinotai ansinanda yambe wanga yes na ndi tilika ndini wa ikanisa na utongoi etisikana mwaka uno no siasa ni kuithi wa siasa wao ni watongoi wonu watongoi right na mutongoi musio twiki ya umetukula kwingai right. Na ikanisa na serikali kana ikanisa na utongoi ni kindu kimwe that's right ona kutwika ingi maitha amesi that's right wa musiaisia utona umutata kana utona umwe hata yulo wa kusakwa atongoi na yulo wa kuyumbanisia utongo yulo kwisa kwika kwithi wa mwaka umo mwaine wa nana matuko onthe Ngai no wokelasia musumbe kwondo wa usumbe kando make na atongoi manyuva wa nando na Biblia twetha na atongoi alungalu nthine yetha na cheni na ukia kisio twetha na atongoi athoku nthine yetha ye na thina yuko kila mundu wendete nthi yake ni wailite kuparticipate kuhusika katika kunyuva atongoi kwa undu wambe no nginya tukeyandikithia kula nundu tutonya ukuna kula utenayo ona wenda mutongoi tutonya umunyuva utena kula kwa undu wambe ni kanisa netwaile kweyandikithia kula nikenda tubikie kunyuva mutongoi katika kunyuva mutongoi nitwailo nyuva mundu mulungalu
mundu umenete obuku mundu umenete nai mundu umenete kwikando uthuku mundu wendete maendeleo nundu motongo yusini wetu kwenda atuseobicie nzia wetu kwenda atuseobicie maundu ma agriculture yutu anyuba mundu ne kuka kuya mundu ne kuka muthengi mundu ne kuka maundu malamtu ulea namo kwindi yenda ndi na ne chanangika kuna responsibility ya ivye ta Kenya kunyiba atongo ya longalu etha ne batone ka atongo imamuki tengai nundu ndinu wa kumukia ngai amekalo kana na mobuku wendi wa ushauri wako ni kana nonginya withe na kadi ya kula ne binda yabika indi uinyuba kuyana nala metha maungamite nundu tiwo maungamya lakini maketha mebongania na uisisya oyacia ni mulungalu ni wandebili ayo ndi nyuba ono abwatawe webakubange na ngai ndi munenga kula atukikia kumapuka na neme utusumbe kanisa nayo ikanisa ya ile kutake role bandini wa usakwani ebi kanisa role ya kanisa ibindane ya usakwana one ni educative kana kumanyisya nundu kwe andu me kanisa ni matesi kana ne mailo kuna kula kwe andu me kanisa ni me kuona kukuna kula tanai kwa kanisa ni ya ile kwera na civic education ukethe ya amanyigwa ne mama nyakana ni responsibility yo ya unyubani number 2 kanisa ni ya ile kweyunya kuungamia icheni ukethe ya nisindo nisiaenda nesa number 3 mboya nondo paikindo kikikaba te mboya kuni twailo boya munuta kanisa nikenda withi maundu ni mainesa na kuikethe mathina ma kwete wa nthakame kana makau kwa kanisa nitona kuunga mote no nginya withi ni actively involved kwa mboya na kwa kutongoesya andu mangai na kuma tongoesya manyube andu aseo that's right na ndio bwi kanisa ni useo kana ni wailu atongo imama kanisa muno bishops reverends pastors kuteta kana kwitia uteti kwitha nthini wa maleveni maikunu wa kura kana kwitia kura matweke atongo imanthi ne kulwe seo muno ningola gwe kule jukile binda na nitwaile kuelewa kana mutongo mwetekewa mauta wa ngai anengetwe kianda kiyulu muno cha kumuthukuma ngai kwa kuthukuma andu make na pia mwanasiasa unu ni muthukumi wa ngai nundu musumbe ni muthukumi wa ngai kwa useo kwa ilianthi na yu ethewa ni MP kisio chake kita wa constituency ni kisio kinini wailingania na kisio cha muthukumi wa ngai ta pastor kana ta bishop yuko amwe ni maenda amakazi nyine ngweno tio bishop ngatwike MP lakini walingania mawe ya uwo basta weyo yuombi nondo dokumani mathayo mando na dokuma kisio kenene yuko ukethe ya nuseo muthukumi wa ngai ni kinyimeka ni museo bya wa musumbe ni wailo kwikala ngai wa muya ende na indi ekalabunga yakamutumia nondo andu ano onthe ni meuka chuma musumbe no koka chuma atongo ni meuka chuma kwa hiyo basta ena mwanya wa kwaka kwa ndeto na kwa ndeto ya ngai na kwa otao ukethe ya asumbe ni makwatikana na atongo ya sio ni makwatikana wow naindi ndutari museisia mundu wendo ukwatia kana ukwatia mavundi sio maku ukwatia ba naindi TV thumone museisia wakwa muno ni vya wa Mombasa Jesus Celebration Center na station ya kwa ni Buxton ne voto na kungwatia kwa namba ya kwa ya simo ya 0722 873013 0722 873013 na kwa email charleskwake57 @gmail.com na pia ni mwandiki wa mabuku nikatanzie mwe ya unyaisya wobo kwa uno tona kungati ya kwa kusoma mabuku makwa
ala ni matona ukwatikana kanisani, ni matona ukwatikana katika maofisi maito, na kwanzia isu ni kwithia ni wakwata ndeto nzeo niandikitwo mabuku ta ya utongoi Impacting Nations Through Kingdom Leadership, kuyethi nena yolo wa utongoi, atongoi manyupika ata atongoi ma utongoi cha kanisani, atongoi ma utongoi cha kila kindu chochote kienda mutongoi unga ino nengeto umanyi wa kuandika na kwa ibuku yeni kwithia na ya utethia niandikite ibuku yingi ya familia ya undu tona kwa kama ukuta mena vinya yolo wa musi waku na ngai akiutethia na ibuku yingi yolo wa muthokomi faithful muthokomi mwikeku muthokomi mwikeku we asha kanisani we mwana kwaya we mutethesia wa pastor ibuku yina yo kutethesia ko ukakuna na mbesi ya simwe na unenga ni kwithia ofisi ne wa utavia undu utona ukwate ibuku ye na mabuku mebo matona ukutethia pia ni ndaba na cia muno nthini wa ma conference kwe atongoi na kutaba ni obo katika conference cia kwa cionthe mabuku anone matona kwithe wabo no kithia ne watetheka ni asante musiaisya vitikilitu kwate uthumo munini na indi tuciokiria mituki twi kilunguni cha muthia cha kumina kilungu cha Ngumbau Situ na kuigua ukewa wa ukumbau wa muthukumi wa ngai. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ. Ngumbau Situ.